Bertatim hai anak mak pesanding ngan siraj alam yang cedah rupa hai Bertatim hai anak mak pesanding ngan siraj alam yang cedah rupa syid kate bahate mak Mengen anak mekawin Ngesidra judo alim Yang mudim agama Cinekate bahatema Mengen anak mekawin Ngesidra judo alim Yang mudim agama Bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupang hai bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupang syid katre bahatema Mengat anak mekawin Ngan sidra judo alim yang hudim agama syirkate bahatema Mengat anak mekawin Ngasidra judo alim yang hudim agama tak dengar hai anak singoh bala mekawin di dalam rumah tangga bersabir rumah dekem. Tak dengar hai anak singoh bala mekawin di dalam rumah tangga bersabir rumah dekem. Bekara-kara basyut masalah hana penting malam dengan urang lako bina tepai samping. Begara-gara basyut masalah hana penting malam dengan urang lako bina tepai samping. Bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupang hai bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupang syid katre bahatema Mengat anak mekawin Ngan sidra judo alim yang hudim agama syirkate bahatema Mengat anak mekawin Ngasidra judo alim yang hudim agama Kadang dilinto delan gepua engkon Beta cemaron kata mesrapa kadang dilintu dilat gepua engkau beta cemarot gata tak mesrapa dengan senyuman wadah gua beta sambut ngelemah lembut budi bahasa berwibawa dengan senyuman wadah gua beta sambut ngelemah lembut budi bahasa berwibawa. Bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupa syid Bertatim hai anak mak pesanding Ngan sidra judo alim yang cedah rupa syid katre bahatema Mengat anak mekawin Ngan sidra judo alim yang hudim agama syirkate bahatema Mengat anak mekawin Ngasidra judo alim yang hudim agama Kadang perumah katelan bagemagun Benta dotakan pepe yang hawa gata kadang perumah katelat bagemagun beta dotakan pupu yang hawa gata tapi nasihat tak perlu nongan tak tuntut supaya
berukun rumah tangga. Tapi nasihat tak perlu nangan tak tuntun, supaya mefaham hudi berukun rumah tangga. Hai bertatem hai anak mak pesanding, ngan sidraj do alim ya jedah robam bum 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 bum. Hai bertatem hai anu ma pesanding, ngan sidraj do alim ya jedah robam shit 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 katre bahate ma mahan anu mekawin. Ngan sidraj do alim yang udem agama, syirkat bahate ma mengat anak mekawin. Ngasidraj do alim yang udem agama. Tak dengai anak wasin yang mempegang, biasalah langkah di dalam rumah tangga. Dengai wasiat yang mak pegang, biasalah langkah di dalam rumah tangga. Doa bapa maka analon yang metua, semoga Allah neberi sabi bahagia. Doa bapa maka analon yang metua, semoga Allah neberi sabi bahagia. Bertatem hai anu ma pesanding, ngan sidraj do alim ya jedah robam bum 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 bum. Hai bertatem hai anu ma pesanding, ngan sidraj do alim ya jedah robam shit 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 katre bahate ma mengat anu mekawin. Ngan sidraj do alim yang hudem agama, shit katre bahate ma mengat anu mekawin. Ngan sidraj do alim yang hudem agama. Takdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga. Takdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga. Ikan hubungan yang Allah ridha, lakongan bina keluarga. Ikan hubungan yang Allah ridha, lakongan bina keluarga. Menikah rakan sunnah di Nabi, perintah Rabbi dalam agama. Menikah rakan sunnah di Nabi, perintah Rabbi dalam agama. Rakan bertuang yang muda-mudi, yang kaserasi menikah segera. Rakan bertuang yang muda-mudi, yang kaserasi menikah segera. Takdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga. Takdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga. Ikan hubungan yang Allah ridha, lakongan bina keluarga. Ikan hubungan yang Allah ridha, lakongan bina keluarga.
anyan Rahman ke ayah poma Nabi nepegang menikah berkan anaknya rahmat ke ayah poma beragu-ragu ke penghadaran karunia nikmat pasti bukan beragu-ragu ke penghadaran karunia nikmat pasti buka Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga sokam menikah wahai sahabat lebih martabat Allah karunia sokam menikah wahai sahabat lebih martabat Allah karunia lagi tujuh penghana sunan dua rakaat yang gata kerja lagi 70 penghana sunan dua rakaat yang gata kerja Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga menikah rakan dengan yang jauh keridha Allah yang kata minta menikah rakan dengan yang jauh keridha Allah yang kata minta jannah turunan uli kesinga dalam buta bahan roh digada jannah turunan uli kesinga dalam buta bahan roh dikata Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga Taqdirullah ni bauranya insan dua dra merumah tangga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga ikan hubungan yang Allah ridha lakongan binom keluarga Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah
الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا
فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله 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 يا الله 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 يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعل
اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله 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 يا الله 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 يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من شهدائك الصالحين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله ليس أذكى منك أصلا قمت يا جد الحسين ليس أذكى منك أصلا قمت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور فعليك الله صلى دائما طول الدهور الله اللهم صل على سيدنا محمد به الله
اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله يوصل لنا كل المنى يا علي الحسنات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله يوصل لنا كل المنى يوصل لنا كل المنى الله علم سر وخفى مستجيب الدعوات علم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله اللهم صل على سيدنا محمد به
اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وليس نرجو سواك فدر إلهي دارا قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفنا والحلاك يا أم دنيا ودين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Antal murtaja yawm az-ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yawm az-ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Ishfa' lana, 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 ya habibana, laka syafa'ah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ji'na lil baraya bi syar'il mubin, tanshurul hidayah bainal alamin. Ji'na lil baraya bi syar'il mubin, tanshurul hidayah bainal alamin. Ishfa' lana, 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 ya habibana, laka syafa'ah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,